O le fio mai o Yesu o moli mau iai le au fai evangelia. O ia lava o Emanuelu na whaalongo i na ai au o le langi ua vivi i le atua ua whapeane. O le vi inga i le atua i mea au pito o lunga. Ma le manuia i le langi i tangata wa alofangia eina. Soifua mai le Mesia i le fale o manu i Peteleema. O oe foi Peteleema i le nu o Iuta, e te leto o pito na whatau waa i ali o Iuta. Wa e tupu mai i a te oe le whaipule, o le na te pule i lo nu o Israelu. Peitai o ia lava o le atua wa fio ifo, mo le lalolangi. Sa soaswani i e maaftia, ma whaamalo lo i e mamai, ma so se maaftianga. Na whae e ia te ia anga sala le o langi, o moli mau ia i ane. O le tamai ma moe le atua, na te ave ese anga sala le o langi. Wa ave aile ka le sia mo tō tino pa ia i le o langi. E moli mau i le lava wha o le tanga. O lea i tātou vivi i le Mesia wa fio mai. Wa i e whaaso so o le tangata, na mo tu sia lona so tanga ma le atua o na o le anga sala. Mātou te wha manu i atu, le kirisi masi ma le tausanga fou.
i le mamalu o le atunu. Ia soifua ona o Iesu.